Ka seng long me parish lar rambai kala pelong ya ke seminar ka bakhat san jong ka seng haga arpheu bat arpho weterik unailur arjar arpho san haga balang shinong narwan haga sngi basdang ya ke seminar la yo ya ke jing pedang buram na I president I kong Maria sana bala penher ya kalama jong ka seng dau father Baiming Pale spiritual director jong kilong me ke parish lar rambai Haga arpheu terik kesngi besdang ya ke seminar la yo ya ke jing hikai na father Ebormi dekhar ubalalong resource person haga ni kesngi baladon hado kumba ars pangut kinong yeshim benta nagi balang shinong bapher u father Ebormi dekhar ula jingkren halor kapang ngilong ke balai lu namaru kris ula pelai yangi kumta to ying scam bat wat cha riam hakalingkor jong ke jinglong rau ya kebala shim na kesithi Paulus apostol segi Kristan Galatia kelonong gobasan kedekot iwai hakapor janmid jong ka arpheu terik la pelong ya ke jing dua rosary jing mane sacrament bat boot sa ke cultural program haka arpheu terik ke singiu trai la sedang da mas bakhuj hakabau father Ebormi dekhar ulalong nong kenya rangba haringkat kajing don lang jong father Baiming Pale bat kala don ro kajing pen kubor ya kinong kitkam bathamai jong kaseng long me good shepherd parish lar rambai hadin jong kemas bakhuj la don kajing le buram ya kinong kitkam ke PPC ki bala krishan barabor ya kaseng long me bala pengkut ya ki program jong gane kasngi da kajing penher ya kalama jong kaseng Hamle klop, hamle top, hamle chukor, iwi. Hagawe dai, hagawe thet. Pada jo ipor hawa itimiri cilok cijor lene hagnu benta kakhayi batin mohoy ule top, mohoy ule chukor. Haga gospel siang ya kejo. View sordar emu ya gemensem kwakwa u gemensem yo ai na kibrum. Kawangi bo daga mio tasam chei gi pnaru wala kiwa endok menchwa ra gi daga mio tasam yo gi endok unim sordar le em ya kate ka sa libha wala u ki kam kiwa paho pahai kiwa bam ya ka spa ka phau yong kawangi chei gi tem kyong I yong malik yong o mandale kamte unim malik tibu ya ka jingle unim sordar pu